paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, katnapan ka bimulod kin ni Kapitan. Di mo mat inusosar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin dagita, inton masangap. Masangaw, masadot ka laang. Apay ayang aming nga apurado ka. No kayat mo di si Kanti mang tarimaan. Na, kasano ngay no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni Parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Awan pulos bagas ta. Pare, good afternoon. Ay, kastamot ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sana lang ang lumabas pare. Pumayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nangyakit yung kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pagpabuludan pare. Kahit no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. So, jak matartarimaan, ipagmasitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kung to'y subli pare. Nandiyan ka diya madanagan. Saan ang mapukaw na jay? Kanya nga, di umay mo bulod ay. Bagas ko mati umay ko buludan pare. Na, makan mati umay mo buludan. Huwag ko ma. Tawang namin pulos bagas may. Tinituyang ka. Ay, mabit lang. Nakmangala iti ipabulod ko kan ka ah. Ay, aguray ka buta pare. Limpay mo dinamag no mano ti buludan. Ay, mabali ng ti upat aso pa. Anya? Ay, may sakapan kumapit din Na- pare. Nagadunay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban pare. Ada. Upat la basaw. Wano upat aso pa. Nagadunay da buludo mo. Tumot la sukatan. Sige pare. Anayam nga rodan. 5 basaw. Natagpanayon ka pa. Uwan pare. Hindi mabasaw. Pabalin siguro. Na, Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito Tersina, nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kas kadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare, ni Marituyang ka. Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Na, Ay na, day tamanan, pisaan nyo ang pagkinaawatan. tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badong ko kin ni Kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato kin itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam di Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mo, nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyara sa as ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Hala, tapno awadan ti Rirey. Kinakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan ngagluto akaw.
Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ayun, ay matigas to yan. Puron sa bato na ito inluto makarinta. Ay, nasan kan nga reklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigao ni Marikwanang. Tapno mataupak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan, tingipin ka, ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kala nga ya. Awan, madi ang pagbuludan iti bagas na ito, Kapitan. Kapat bato mo yung pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigao ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigao na. Napasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Kaya eh. Gamlan asino ang magtalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana nga aglugan, waraw. Nay, niya to may aramidan ngay nga ro dito paradaan may tataba daw. Umay ko man buludan, dahil ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pasadak. Di tricycle ani chip ko arong ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? Nubuludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkad. So, di mo ni paidam. Nagkumpare kami, Mike, kanyang kalmaw. Amok day ta. Kaya no, iti ubing ka pa, ikat may sa ka na iti nagaw-awer king ka. Kasta ka day. Wang, pagsangit ka nga, Mike, no, ni Uncle Mau, ti mga awer king ka. Takasanaw, agsangit ka labasin iday, kadilan na kan. Unay mo day tan. Siyak ni Tata Badong Mau, nakan-ano sa king ka iday. Isala-sala ka pa ya, tapos saan ka nga agsangay. Gat-gatangan ka pa iday, ti trak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Nagyaman na kwaro ka. Kaya namumpay. Ha? Kaya no siya pa iti parasok at iti lampin Mau. Sige, buludan mo. At to'y titulbak ka. Di kang danag, sublik mo lang nga dagaws. Kasulit na ang tupay Ha? Hala, naku na. Chip. Isubli na nga ta di tricycle ma'am. Isubli na. Kat no nagsingbat gayam ni tatabadaw. Ayun niya. Isugam tin nga aware ken ka idibasit ka man. Na anos mo gam day talakay. Eh, sad ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Di problemado ak nga raw nanggal. Eh, adya ti problema mo. Ayo! Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha! Impabulod mo ti tricycle mo? Kuna na mo ta mabiit lang. Angam na Di mo tla sumangpatang. Eh, ewan na. Ay, supli na yan na dyan. Saan nun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Tapay ngay asan na nga isublay. Eh, kino man nun nagamit ko ti binulod na. Awampay, uray may sa nagsubli. Eh. Nas ka ngay subli na dyan tricycle ka, wangkal. Basta ka na ubig. Nagtal na ka man. Silpo ti biyag ko tayo dyan tricycle ka. Na, Kat no ison ti asawak tayo dyan. yay! Awan samat ni badong mo dita balayaw, maray. Awan, Maray. Adda na panan na. Isaw, ti urayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpag. Sumangpad tumala siguro adagaws. Na binulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwaraw, binulod na. Wun, Maray. Apayakas lang nakigtot ka. Ang mga lumalipatan na ngay sublay. Nagpaspasagin kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na. Nadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik na jay abigaaw. Day, apay kita sa anin ngay. Binulod mo nga raw, di isublay. Isublik pa'y kat abot-abot man. Binulod mo. Di mo lang nga raw dan isublay, uyawampay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusungrudan ti kasya klase ti bigaw, Maray. Isublim kit din kanya. Tausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Saan ngayon subli ni tatabadong ti tricycle ka.
Kunak tumang ngamingking ka. Di mo ko mapinampabuludan ay. Awanan jay silpo ti biyag kao. Naglalate kan karag-karag ng silpo magam tibiyag mao, Chip. Ah, ha? Chip, ni Tata Badong. Oh, apay ngay, magmagnamat tayo. Ayan ngay ti tricycle kao. Saan mo nabirukan pa yung tricycle mo, Kwaraw? Apay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Bati ka, nadyating nga, iti kalsada. Ha? Nagbuntog, mate. Apay ngay, inyawid mo kumamutlatan na. Yung kalahin na ni Jai, nukayat mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulod ay. Kunak tumang kang ka, Chip. Saan ka nasaya ta pa? Pabuludan ni Tata Badong. Awanan jay silpo ti biyag kao. Nagtana ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaam. Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka? Nukasta ka mag... Nay, kaya nagbuntog mo nga ron, yung tricycle ni Kwaraw. Nungay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay, katalahan nga. Diyak may kukwa. Ay saus awan lak di kar aramidon si kabadong. Ala, ngawan taramidam in kay sublen dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya manin na binulog ko. Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay, umay naalaay, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-sobli ka na kita. Ay, banang tungam. Aja tilot-lotum asidaan tayaw kada Kwaraw. Ay, jak kayat jak luto. Apay na? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanam. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Isuday ti panggurguraam kanyak dung. Inka tarimaanan, tadyak makaluto. Ay sus, delikado no di ka makaluta. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagak kan ka. Ay, karimaan na kundong. Inaklaan na giti materialis ka. Puno usarag. Kas pumatlansa, martilyo, kenragade. Ha! Oh. Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. Ayun kaya man niya. Impabulod ko kaya. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Inka alaanan, tatarimaanam tilababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Darigati mabisinan. Isu ama padakon. Ang dadagay dyan, binulog ko king kabaray. Nakalipat kan. Sa gaysa nga ibagakan ka ah. Malaparay, tagdagdag nga. Lansa. Sa nga pulo alansa di binulod mo. Manyapay, Martilyo kenragade. mababay magking ka, no dyan isubli paray. Ay, mabitlaan, ay nakalain. Mabitlaan paray. Ay, paray. Binulog magayam dyan kumparing at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko paray. Aja, naganda yun day ta. Kapay nga yung pabulod mo. Kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. So ano kayat mo amaala? Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa'y timapan mangala. Ay, kitwa na. Kit ijay laang may. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka ka. Ay, di mo asit ganyan time. Parapayang kay. Ay, napudot ti ulo na. Ay, diyan kami natarimaan di lababo nga iba't patarimaan na. Ay katarimaanan tan Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng dakit awan usaran? Amo kaon. Sa ngayon subli ni Tata Bataw. Kasano nga amo? Amo ka. Tadya tricycle ka. Kat di na mo't langin sublay. Ay, saan natan nga inutuan niya antipiti ka nita. No di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mo ti gumatang iti baro agamit mawang kain. Hindi karigatan mga ron ti gumatang iti baro at tricycle mo. Ay, sana.
Ikarigata ka mapanalaan di tricycle ka, ngayon bati ni Tata Badong iti tengah ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day di ataaw. Nasaya at Maray, lumadaman at atarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Da nagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, wen marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. Ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na ngambay na maray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmot. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo tad makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anya pa'y akayat na abuludaw. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Ay, inayadang matimangan Ado mati inluto ni Antim akanenta. Ay, maragsakan kami ni Antay. Tati narimaan, tati lababaw. Maritay! Ambong nga ka dito palayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Mayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ang kail. Di na mo agi sublay. Di ka kayat apabuludan pare. Awan babain mo. Di mo amuti agi suble. Kanya, ay agawin na nga doon, paray. Wen, nasasayat pa'y. Tasaan na ka apabuludan. Anya nga, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Bagana pa'y ngawang ka no, ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, pinakmet pinabuludan. Diyak ka no ammo tagi sublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya't napabuludan dagiti karuba. Kan gagayam ta. Si kanto mga may. Ape pabasulon na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ala sigay! Di naman tinagibusan ti sabalipay, apa nang? Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agyaman ak iti merienda nga inyag maumaray. Ay wen meriendaan nyo ka ni Pari Badong. Naimas day ta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da iti maray. Ngamay, awan ni Badungkaw, rimwar manon. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong day ta merienda. Taalaag matla ang ti malukong anangikak. Wan maray. Ayan! Kanya dahi ta nakamalukaw. Merienda, ngam siyakla ang timangan. Ay, apay ngay. Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbaw. Yeah. Maribana ang orayan nakbeek. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Uray si kamay, kanayong kamot arum rumuan. Di kamot parparitan na rumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar arabidam. Ay kating kamot at balog ano kayat mau. Basta di nakparitan na rumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak ag balog. Kas kala na dadaay la plaka.
Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panudod ka. Gaputaday tatipudnaw. Ay inak manlangan. Tapno mapanawak ti makarengreng a sirina. Wenno kuwaw. Kwaw tarupak. Daka din makidaya paray. Ewan pare. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon nga pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yaw. Mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Yakit na ma-high blooded nga. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha. Pura ewan puliyaw. Nusikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko bagay palumos paray? Adamot ti ara ka pangugas mo bilang. Nuugasan ka no iti ara. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom na ita pare. Di sobra akarni kan ara kat masa-masa kalusugan. Ay, pwera ka paray. Na, Adayo kanyak ti sakay. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Yay! Ako ikiraw. aha. Ape akas lang masurun ka, Maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni badong ka. Napanan na nga ta. Da sa umat ni Mariba nang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag ni. Adda ni badong. Maangot na aming ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni Jibalayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, Maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing laktamot amangan. Ay unay kat gaya man ni Badumaw. Ay, masuro na nga raw maray. Uray ano sumangpet kat adam isang pet na aparaken ka. Kanya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan yung manan nga kumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni Badong na. Ay, sana maaawatan mo di ugali ni Marituyang. Apay nga ibagam asaan amaw-awatan. No, anda ije balay da ni Pare Badong. Ngaraw ngawan na. Ngamdo awan. Sapulin na. Ay, Di na kat sapulan, kat kabalay na. di na ko mga robot bratatatan ano. Kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot ka no ngamen. Inton mangan, ang sapul iti naimas asidaan na. Asino mat ngay ti saan amarurod. Day tangarod ti madi. Sadot arawan. Ay, no siyak mat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbagaaman ni ba daw? Ta saan laaday di agbalbalog yar aramiden? Ay, bay amaray. No, anda pangawisan na kanya. Ibagak daw. Una, tauray tulungan na kumamot ije bang kagmay. Ay, apa di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, kapitan. Ha? Diyak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay, naglukon day ta apare ba daw? Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta, ter aramiden na, kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpat. Nagdadanag ka ng kastaunay. Ay, katsiyempre kabalay ko mga raw. Awan tiyara matek, nukas pangarigan tada mapasamak kan kwa na. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Pare Badong ni Marituyang ititaltalaon. Kat talaga mat, iso amasuron ni Marituyang kan ni Pari Badong. Sala sumangpet, inton nadulpet tilupot na. Ay, kuna ni Marituyang amadanagan ka na. Taawan ti aramaten na, no anyaman ti mapasamak ka ni Pare Badong. Kaya't na asawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Pari Badong? Jak maawatan dagi nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal maysa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay, lukon tumot ngamin ni Pare Badong. Ay, nagbalin, aparikot ti asawa na.
Dawatan nakman iti danom tuyang. Baka inumak launay. Namagaan ti karabukob ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumaasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Hey, makain inumakon ngam nay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinakdaw nga inuman. Anya? Ay nagalasay. Makainom ti tao ngam awan danom. Makain-inom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin aya ti saan nga agtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan. Awan padaya dito balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kay tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka lang, nunadulputan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Manunga aldaw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamuray. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Ne, inanay mo tindagiti batok nito yung likod ti balay. Imbag takayat pa'y ti anay, dagiti na dulpot alupot mo. Ay awanay, rutay-rutay damot tay. Ay katanusam iso at ipagbadong. Ayun na yan, kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kwa na, adasapol na. Ngam si kangay, day talamapan makipunpunsyon tar aramidam. Ay awanin na talaga. Madandag iti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuuran nun Tanay an-anayin nun. Ay nagalasan ti aramid mo abakbagitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Ang adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Ay, Nay, apay akas tati itsurang paray. Kas kala na pukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam tayong karga na iti sako dagiti mureng ka. Na, Impan na iti likod ti balay. ikalay na. Awan mo ti makitak aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Na, Sana mabalinan nga arwatan pa. kinanti anay ti badong. Ay di nakatawan ta masursuro na pare. Saan asikatikat katawak pare. Dagiti anay anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da di ato yan. Kastoy na paray. Naibos siguro ati anos ni tuyang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto ta sika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamay ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbagan ni Uncle mo. Anya ka ditimbaganan, tay. Gapo itirurod ni Marito yang kadagiti mureng ni Pari Badong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, antay. Idinapan kanu kinita ni Pari Badong. Saanin ang mabalin, ta inanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badaw. Wen kano, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmat mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot, tikas jay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunada, antay. Maray, gumatangak man iti agas para gurigor. Agurigor ka din ni Badong mo, Maray? Saan maray? Siyak ti agurigor. Sika? Apay asika pay ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong mo? Kasano nga ibaon ko kat awan mat ijay balay maray. Kat napanan na nga ay. Amo pa yan, sumangpot to ay inton makalagay. Mabitlaang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray.
Ay, ata ka mo't dito'y birthday party, pare bataw. Naranaak ni bakit mo yung store ni kagawad ko anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka na. Nakagatang bagayam, iti agas na. Maimbagan to day jayay. Di ka kadiagawad. Kanya kay taramidag ije balay. Awan tag birthday ije balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapayla insublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanan ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa, di naksaranayin itirigat ka. Maaramid mo day tay, di asawam. Saan ko maaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Tadda ka madito silay. Apay maditi mariirig na maya. Tinakasasaaw tama ditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kano iti agas mo. Apay di ka pa naimbaga na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tama turugak. Mala, maturog ka nga raw. Maturog ak may, dito'y sopa. Saan na nakatarang ka dayta? Umunag kalatan, no asino ka man. Ay, Ape. pari badong, imbayak, tandadamag kung aggurigor kano ni Marituyang. Ay, kunak ano, awan ka pa'y. Adda ijay silid maray. Nakaturog siguran. Ala nga rod ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yegak iti kastoy. Ay, agyaman ak unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matente kagudwati bagay. Matitay tuyan na. Awagak matituyang. Tuyang! Tuyang! Abay ayak at malamlaminak. Matiti marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karday. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan ti magna. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Anya nga tangay daytoy. Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Adda ka di kwarta, apagpagas mau. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayin ka mangiremedyaw iti karuba. Tayin tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ang tuyang ko? Sana nagbalbaliw ako. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ang tuyang ko? Ipanak iti ospital. Kaya't ko pa iti agbiag. Ay na, tatabadong. Ti agasawa, ag sinaranay itirigat ken ginawa. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napanging kabil mo tindayon iti sirok ti salamaging angkail. Ay, nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay ko mga agyan kay dyan iti aldaw. Saan ka di arumbangad da kay di barangay haul?
Mabalin ko mo ti pumanaw ijay no kayat ko. Ay, madi Uncle. Ah, Ingkakit agin indayon iti aldaw. No, adan yan tay, di na ipalubaws. ada mo ti mabati ijay barangay haul. Siya kiro ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa bali ti pirmaam ko ma. Naa. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunutam Uncle. Na- Dandanunan da kakit day, no sa dino ti ayan mao. Nyamat da kita nabutusan. Kanayon da nga awan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw, ad-daendan ti kanayon alumangan. Isu ang masurunak. Kanayon ko kit din na mapansukunan ida, no adda makasapol kadakwada. Di pala ka agresign da kita asadot. Sayang lang ti awaten da nga honoraryum. No mabalin la ko maasukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan iji barangay hall, Chip. May samot da ijay. Jak amaw no adda ijay. Wano adda pa ilay di balayda. Makapasuron. Tak-tak mo na dyan inting batingting. Anyamanan ay ati kasurun mo kindi kapitan. Kanayon, ngawan ito opisina na. Noan niya laon iti paggigyanan na. Adda siguro ije balay da. Apay, ijay ka di balay dati, anti opisina na. Anya ay ati masapul mo kunkwan na. Jay ngamin inanak ko ti bunyag. Kasapulan na, ti pirma na. Ngamawan da ijay, abatingting. Ay kat papirmaan nantuan no adda ni kapitan ije barangay haul. Isu nga rod, atak-tak ako naktiam muna. Imbis amalpas, ti papapirmaan na. At subli pa laing, iti sa baling aldaw. Nyamat na Uncle. Adda ka manan dito indayon mao. Adda mang sapsapol kan kay di barangay haul. No asino ti makasapol kanyak. Umay dito'y ayan kaw. Ay makasapol. Iso ti umasidag. Apay, dito'y balay mo ti opisina. Kas kamila kalalaingan ko rog. Kapitan na kitchitanod ka lang. Ha? Oh, Gapo ka dito chiptano daklang. Kaslak bulat ti pingpaw nga agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Na- Ka nagsublimanin iti barangay haul. naa. Ano sa mata isumot ti nakaisang ratam? Kapitan na karon. Madi Uncle. Inton mauma ti tao ken ka. I-report da ka. Ay awan ti makaitured nga ag-report. Tada men-menel dagiti tattao ditoy. Ay. Di mo maibagaday tangkal. Addam tulat ta makaituran. Ay, anya ka di ti serseripam, kabadong. Awang ka di manan ni Parinteng. Dita opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad. Apay, may sam nga agjutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan lagi dyan nagsasadaut. Inton pa nag-aawat iti honorarium, madadang. Iso lang, ti pagalistuan da. Ibagam ka dakwada. Saan ka ta siyak? Kanayo nak nga adda, no siyak ti on duty. Makapasuron dagiti kakadwam nito barangay hall. Idanon mo kadakwada da ita inton umay da. Uray ibagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayat da. Kanyat oras ang Uncle. Adda ka pa ila di taindayon mau. Di ka di mapan iti barangay haul. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapul ay ang adda mangayabkan ka sa kamapan. Naa. Anya nga ron ngay. Siyak nga ron ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasaya ti sungsungbat mawang Uncle. Naa. Apa saan ahustaw? Kaputada nagrekreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay haul. Sino ti agreklamaw? Aduda Uncle. Kayat mo ka di ngayon basing kawal kat di da kan ibutaos. Naa. Barangay hall ka di, titurong mawin now. May sakabit. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kasarsarita ka Parinteng asinan kapitan. Naa. Anya asinan kapitan? Si kaati sinsinan at tao. Ah. Awan pa'y saan mo ngam naglasto ka. Ay, sana ka nalastog pare. Naa. Kasurun ko lang ti tao nga gaw-awat iti honorarium. Ngam sa dutmay. Apal mo lang data. Surun kon.
Payat ka di tarik nam. Nga awat kay ti kwarta. Ngawan mo mararamidan paray. Anya ya ti parikot mo tabi biyang ti trabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Ay, umay ka man dito. Ta pirma ak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuam ta na kami suot ka. Hey, nasabat ko ni Batingting di tadalan. Nagladaw ba mapanidya barangay hall? Napan ka di mutla ang ije barangay hang dahi a kapitan. Baring diretso amapan. Saan man na maisalat di tadaldalan. Na, lupot ayatap no maisalat. Mumatan to gali da yataaw. No adda masabat na tongtong ditan. Kaslasa na kapitan. Ngam imbutos mat dagiti tao. Imbutos kumita. Gaputa kumparay. Ang amjak mo ninamnama kas di taramidin na nagtugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sabagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparim, kan kumarik mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya at ti kababalin na. Isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, buwan no kakabagyan. Saan kat ati kababalinda ti pangibasaran. Asino ti ag-duty ta kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Wan may. Apay aya. Anya ti bagam kan kuana. Kano nakita ije kabangibang apurok. Damig igpila na manok. Anya. Kat no iso ti ag-duty ko maita. Kay sumit mok. Iso di na magkukeng ka, ta siguradwag. Awan mga roda na. Alanganin man ang ag-duty ta. Ito no madanon ti panagala iti honoraryum, nagsasapad ang agjutay. Uray saan da mga schedule ti agjutay. Dahita nga ron ti kasurong ka. Into na da makasapol kadakwata. Ibaon da ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, Chip. Makapasunod nga ron no daduma. Di da mong aramidan ti pagrebangan da. Nay, nakapanimid ka magbadaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka na iti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan. Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, adda maramida. Tamno may kan iti leksyon na kita panay asalot. Anya kumangay taramidam. Day takot pa nagpampanunot mo, ti pang saysayangam iti oras ma. Saan lang asyak tagreklamo itaramid na kitang opisyalis. Adu kami. Ordinaryo tayo laang a residente. Awan maramidan tayo. No di tayo aggunay. Agpapada tayo amaluklukaw. Apay kumaamaluko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayo. Ti paggagapuan ti honoraryum na kita asadot. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayo. Iso may timala na kitang opisyalay. Agpaiso ka di kinasaon ni Badong ko, maray. Ama ibasar ka naw, numano ti kadagupan ti buwis tayaw. Isumot ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay ka day, akas ta ti damdamagam. Masuron nga men ni Badong kaw, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak, dagiti kakadwak, nulumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badong kaw, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan da atong palen nga ordinansaya. May paray ti agibulos iti dingwen, taadaw ti maperdi amula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawan, maray. Maawatan ka, maray. Saan agapaw ta kakadwak ida, kat ayunak mataon ti madi nga aramid da. Agrekreklamo ni Tata Badong, gapu iti aramid yung opisyales, kapitan. Anya man ang tireklamo dayjay nga ginlalaeng abadong. Kitno awan ammo na dayjay. Apay nga awan am muna ako nam, kapitan. Makita na ngamin ti kamaliyo nga opisyales. Dayjay kaditi ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaeng Apay kat nga umapal ako namon, kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko.
Anya nga matya muna dayjay. Aglalakay lang iti unag t-shirt pa na. Awan ta muna. Ay na, adamot muna kapitan. Aw. Tamakita na nga ron ti kamaliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa'y ti dingun ti daddo mga opisyales. Agperdi day ti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamat nga opisyal. Oh, Aramidom at ipagrebangam kas kapitan. naa. Imbutos ka pa'y mat nga rod. Ay, arami dakmat. Anya pa lang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka din kita opisyalis dito. Awan kayo ka di manay. Apay ka di tatay. Yan ti masapol mau. Kukwan sa mo iti kagawad, jay bulo sa kaldeng iti igit ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay, gapo ka dagi ti akaldeng. Ha? Imbulos da ka di manen ti kalding da tata. Wen nga raud, akikinamat da dagiti orbaon. No asino pa iti opisyalis iso pa iti nabangbang. Makita da ita, ti birbiruken da. Anya ka di ti aramidan. Makadanon da ito, ijay ilay. Kanayon ko, babalawin da kitang opisyalis, ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang, ti matinong, adda dito barangay hall, kuwarag. Saan ka akaraman, ama ireklamaw? Kay, papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan, nagitagtartaray, akaldeng iti kalsada. Ina man ireklamaw. Gaputado ti mula dito lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa ama iparit ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod no maipupok dagiti dingwain. Nay, apay nga ibagbagam day ta kanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis kat bulos ti dingunda. Na, Masuronan ni tata ba daw ang kail? badong manag. Apay nga agpada kayo kundi antime, nga isakit yun ni pari badaw. San mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak. Nalalain ka din ni pari badong ng itisyak. Awan mo timbaga akas na ang kail. Kaya't ko lang ipakaawat, ama di ti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tumot a pari badong tagpakalain. Inton kwan, pinagong tak iti 1-4. Nay, nakasukat ka mag. Papanamanan. Mapanak ijay ilay. Inak man i-report ti aramid dagiti opisyal ni tayo. Anya, ay nabadaong ordinaryo ka la tao. Si kakat ti mapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Uray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw ti mangkuyog kanya kamapan kanya apo mayaw. Awan lat di mor aramidag. Para ka nagiti pada tayo residente da ito araramidag tuyang. Umawawat da iti honorario, madida maararamidin ti pagrebengan da. Adda nga ta maaramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. Imposible nga tamay, adida aksyonan, no idanong ko iti nga tam. Asaw saan kail? Ay, at ka man dito yung dayon mau. Agring kan. Ajajay ko nam. Ingkay di barangay haul. At daim may anaga po iti DILJ. Ngam awan kayo ijay, kadagiti kagawad mau. Da kami lang at tanod at da ijay. Na, apay nga imay dagita, adida imbagbaga. Ay, mapantangaro din na. Ha? Ay, Kastam ka di sumango kadakwada? ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mau? Na. Madlaw adi ka nagdigdigaws? Yay! Ay, madlaw aya. Ay, inakarod basit parsyakan iti danom ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Aguro-uray dagiti taga DILJ. Yay! Kanti kadwada nga imbaon ni Mayaw. Anya nga ita, sigurado asinirmunan na kayo ni Mayaw. Ay, winarningan na kami pa'y Amin kamay, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwam mat ngamin ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha? Timulat dagiti kakadwam. Makitak laang. Uno maamwak no asino tinagipulaw. Ha! 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 At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, sanda mapnak iti serbisyaw. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw? Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing? Ni tata ba daw? Aw!
At dagayam gayam na iti di ay iljay. Imbagahan natin aramid yaw. Iso nga imay da, di da imbagbaga. Tapno makita da, no pudno tin report ni tata ba daw? Ay, kasta. Ay, manipod ita. Ay, ibaga kung kadagiti kakadwak, saan kami ngaglanglangan? Saan min salungasingan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramiden yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbali na pagtuladan. Ay na, Kapitan Enteng. Ti opisyal, masapul apagwadan. Aramiden na ti pagrebangan na kas ama ti barangay. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Roslyn Pagnas di Tatuba. Ken kada kayo amin ang apo, ana ayat adumdumag kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangal.